Junior Brumado hammer til den, og Lund så igen i vejen. Og så kommer to. Og så tror jeg, der er kærlighed i luften på heden. Manden, der var ude i det her grimme knæforløb, har nu lavet 2 mål på nu. Pyntet på sejren i Aalborg i pokalen. Pynter på derby-sejren mod Viborg. Og Cho er tilbage for FC Midtjylland. Ja, hvor er det dejligt at se så central en spiller, der har haft så store problemer. Kom ind og få en afgørende rolle. God afslutning i første omgang af Junior Brumado. God redning igen af Lukas Lund. Because at the moment I wasn't gonna do that because my mind then I'm gonna celebrate, then maybe I should something do and think crazy, then I just scream and take after my shirts, and because everyone happy, then I wanted to happy for them and for me as well. Yeah, so that's why I just wanna give to them for the happy. Yeah.